Om Swastiastu. Channel Ida Widnyana rawuh malih jaging muningayang indik tutorial ngarieu penuntunan puniki sering keangge rikalaning wonten upacara pelebon utawi ngaben. Sane sering mangge pinih ajem rikalaning sang sitra sampun memargi ke tunon utawi sitra. Sedurung ngelantur sapesira sane sampun oneng, sane seneng tarisang like, komen, subscribe, taler klik lonceng semuanya, dados taler share. Dumugi umat sedharma wenten pikenoh nyane. Coba taris katakan untuk beras tetampak buluh kelapa, beras tetampak buluh daging kelapa mendaging woh-wohan daging biji ratus daging adeng membungkus Sri Kekili. Daging Sri Kekili, daging sibuh lelima, ring tengah sibuhin apa bilangnya? Beras. Ini ring tengah daging biji ratus. Sana selam injen daging. Sana merah. Klod. Beras merah. Sane puniki selem injen aler pengudaran buah. Sane puniki beras warni putih, pindah ke warni putih beras angin. Nah, puniki kawah beras kuning daging. Tegap sampun puniki limang sibuh. Daging catur warni. Nah, puniki tetandingan tumpukan. Daging tetandingan tumpukan rasanya. Daging beras asiki. Daging tigasan asiki, jinah bolong siu kepeng, canang seka kin bungkus. Nah, ada asiki.
Niki tutorial ngarieu penuntun rikalaning Ben. ngaben pelebon. Kekaranen antuk ide ayu kade rinjani geria jungutan bunganya. Daging benang tridatu, jinah bolong satak, daging bakang-bakang, daging kuangi, Tegol untuk suntai. mategol untuk suntagi. Daging pisang ki. Pisang napi sana? Pisang keladi. Yan Pisang pisang keladi. niki pun mentegang ring petini. Oh, sapa niku? Yan wawun benang iki gamel-gamel ring putu-putu ni. Nggih. Bukan dia. Daging penyunan sarang wastra penuntun tegep. Nggih, akadik punika tutorial ngarieu penuntunan. Sinep didek antuk para mesanti. Om Santi 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 Om.